chibai ule kan lo le ta e wen hi July ni somni pasari sang ni le somni pani nilai ni nia mungyua le mandale inkar kong le chang ulama sipai somni pariya thi thu hianin bulhan tan taila sagan region mungyua le mandale inkar kong puile chang u khopuya firfiak sipai ten kulna le motor injui te beitokin July ni somni panga khan bom le drone manga beina a sipai somni pariya dan thi thu Miao Township Revolution Army Pol MRA in an soyani mungyua khopuya Northwestern Military Command Headquarters satanga sipai motor somni pani injui chu changu football playground bula sipai somnga vel phurin motor som paruk manga min miu laban pan lain July ni somni paruk khan ngayan khochaklama Miao Township Revolution Army MRA battalion nga na le Farmer Revolution Force FRA changu polin bom thun zom manginan baya sipai somni panian thi thu ria tani mungyua le mandale inkar kong puya July ni somni panga jinglam dar sari la chanwe vel khan chang u khopuya tanga sipai motor kal veng hem tu pol force somthum vel chu goipin to khubula MRS Kain District Battalion nga na ten bominan lau baya sipai thi le hliaman omnual thu ria tani boka mungyua le mandale inkar kong kama sipai motor veng hem tura ruat sipai te chu July ni somni panga tlailam darnga le minute som panga tanga darnga le minute somni inkaran chuaka chung sipai motor somni lai kal chu drone le bom manga beini in sipai parukan thi thu le sipai motor pakhat bomina fu thu ria tani molei le phangpina inkana a sipai sompali thi in PDF pariat vedan thi thu ria tani sagan region molei le phangpin townsipa firfiak sipai tele PDF te village level PDF te inkana July ni som pasari tanga ni somni pasari chunga thlenga thi le hliaman tamviau thu phangpin PDF lamin thu chuan siama July ni som pasari a firfiak sipai somli vel omna chu molai township khatun khuwa lutin lalan thota chu phangpin township chimlama PDF te mipui sipai dangtang rual polin an baya sipai parukan ka hlum thu ria tani chumi hnu chuan sipai lam chuan force in kobela anon beile le vaka wangin PDF le mipui sipai dangte chu tol sonin phangpin township main chang khuwa sipai lu thailo turin omhunan khuara in ring rengan om thu ria ta de bok te chang township a thani chung in kana chuaka sipai somnga chuang le PDF mi pasarian thi thu ria tani tanin tai region te chang township le thawe township a firfiak sipai te BGF tangrual pol le tua chung PDF te inkana June le July thani chunga chuaka sipai somnga pani aya taman thi thu le PDF pasari le civil mi pakhatan thi thu Dawmin operation TYC PDF polin thu chuan siam June ni thum khan te changchi khuwa sipai kem pakhat chu Dawmin operation pol TYC PDF le kasero chia ke PDF tangrual polin July ni thum chun dar som pani khanan baya sipai som pani ka phlumin som parukan hiama sipai ho chuan an kem chu asaninan tlan chia PDF tangrual lama panian hliam thu ria tani chu te chang kem chu PDF tangrual polin an la thaya piuso thi pol then khatmanin June ni somni panga khan songsin phia khuwa file department office chon baya sipai pani thi in 60mm silai mu pathuman lak thu le June ni somni pakwa khan songsin phia khuwa tlang chunga sipai kem chu baile ni in sipayan thi nual thu le thiza chia ria chen thaile ni lo thu TYC PDF polin an soi bokani khin u township mindang khuwa zirna in kota bomkam su tum sipai pol chu bompuaka parukan thi thu ria tani sagan region khin u township mindang khuwa zirna in kota bomkam su tumakal sipai te chu bomdang ti puani wangin sipai parukan thi thu Brothers of Lands of Defense BLDF polin thu chuan siam July ni somni pathum khan mindang khuwa zirna in kota BLDF te BOB te Hero Army khin u polin boman kama chura po bom chu firfiak sipai ten rapfu in mi somli velin an thi puya chumi hnu tlaidar nga le achan ve vel khan skat motor pali thlengin sipai thi le hliam ta chu an thiar chuaka chung motor manga kal sipai ten bom kaman then fai lain bom then khat chu puak le in sipai paruk velan thi bel le thu BLDF polin thu chuan siam bokani salin chia firfiak sipai pol beina mun nia sipai pasari thi in silai palila kani thu
222 Paulin thu chuan siam Sagai region Salinchi townsipa security latu firfiak sipai ta chu gorilla Paulin voi hnen baya sipai pasarin thi thu le silai pathum lak sakan ni thu 222 Paulin thalak le video mangin antar lang ani Salinchi township le pataung chimlam China Copper project na ina 1 pound jang sona khwaljin vai wak ta paisa dil thin free flex sipai pol chu juni som pakhat khan bai ni in MA2 silai pakhat lak sakania July ni somni pania po Salinchi kho chung thingpui dora thingpui in lai police pali da chu ka hluman ni thu le silai pani lak sakani thu ria tani bok Zia to operation malak nan pau townsipa piuso thi pol omna khuwa chu PDF tenan baya piuso thi pol pasari thatin hliaman omnuala silai pakhat le puak thei thilan lak sak thu ria tani Magwe region pau township tat kong khuwa piuso thi pol baina na Zia to operation atana tual chung PDF tang rual pol te tho hona chu July ni somni paruk jinglam khan atakalan tirin piuso thi pol pasarin ka hlumba ka hliam tam takan om thu Young Revolution Front YRF chuan thu chuan siam in kana chu jinglam dar nga tanga dar sari vel thlengania firfiak sipai le piuso thi pol te silai pakhat UGI musomni pali G3 muthum 5.56 musomruk pakwa silai mudang somni pakwa le hand grenade pakhat lak sakani thu ria tani piuso thi pol le military council sipai ten kulna khuwa chu pau chimlam gorilla pol SPGF te YDF so battalion kwale somte yenan chang PDF battalion zasari le som pani te PPC te pau PDF battalion li le rukte CAF SPU PDF te Young Revolution Front YRF tangrol pol tenan baya tuma hliam le thi om lovin antol son le vek thai thu ria tani bok chai thuwa sipai motor injui bom mani mon state chai thu khopuya July ni somni paruka firfiak sipai motor injui chu KNU KNL le tangrol pol le kongali gorilla polin voi ni bom mangan bai thu chai thu revolution and information network pol ne na tanga ria tani avoi khat baina chu jinglam daria lebne somvel khan chai thu khuwa le set down lai in car wola matanga chai thu lampan na a sipai motor pani chu boma bai nia pakhata fu thu ria tani avoi ni na chu somalam dar som pakha lebne somni vel khan mo palin bul chai thola matanga wo lampan sipai motor pasari injui chu bommang boka bai le ni thu ria tani chung boma bai na chuan sipai thi le hliam za chia ria chen thaila ni lo ma se sipai motor pasari chu IB somkwa paruka tanga wola manin seng hoilama boman ni thu tual chung mi tenan soyani tihlum ta te chunga changle turin UN in khovelangen Democracy Movement 88 Generation Student Group Leader ku Jamia u chomin yu NLD le MP Hlui Phiozia tole midang panite Military Council in tihlum chungchanga Myanmar Human Right UN palai Tom Andrew chuan na takina dem Tom Andrew chuan Myanmar ina democracy le human right by tu pasal thate chunga military council te di dan hi arun thlak leya an chung khat leina tele military council hnuai om mi puite anril ru anha le tin a soi heng an ti hlum tak ta hi appeal om lovin court ma a thiam lo chantira thuan pot chat ringot hi international human right an palzu tani Tom Andrew chuan military council te ti dan phung hi khovel he na thia mang hetianga thilan ti zel chuan khovel ram in sui khom te hian na takin kan la hремang kongzo te an mana wangte kho hal te nia wangte tun hayan ti hlum wangte hian UN hian a phu tok hремna achele ka hunta muang thai kan ne lo tin a soi heng mi te nun na hum tura Asian chairman Cambodia Prime Minister Hun Sen chuan apila dil chu min aw hleya na palzuta Asian dan jam panga abo chi angani UN member le ram sang sang te ba ka Asian ram ten he thu a hian action an lak nual don thu Tom Andrew chuan a soya anti hlum tak 88 Generation Student Group Leader u Jimia NLD MP Hlui u Phiozia to u hla mio awale ang tura zo te chu jail dan le sai angan ti hlum thu July ni somni panga khan military council ten an thu chu antar lang ani ku Jimia le u Phiozia to te tiamin mi pali te ti hlum chungchanga ICNCC in adem na hle ku Jimia le u Phiozia to te tiamin mi pali te military council ten an ti hlum chungchanga interim chin national consultative council
ICNCC chuan adem na sale he an thil ti chan hi military council te dau dala federal democracy ani theina na mi puita ngai dan an paithlak na ni rualin military council ten dan lova ram chung thunai nan ken ko wang ani thu nimin khan an thu chu an tar lang military council te ti dan a hian kaini council te hian kan dem tak zeta hetia an ti na chungchanga kaini chin mi te ba ka Myanmar ram chung mi puiten military council te chunga kan ril ru kai thowa Myanmar din mun a thalo zel thei ti in ICNCC chuan an thu chu an tar lang ani u chomi uwa ku jimi tia kaule u phyu zia to te u hla myo awale ang tura zo te mi pali dan le cycle manga thutlok na siamani thu daily news Myanmar alin le chemo wa nimin pia khan tarlan ani military council ten an ti hlum tak mi pali ta hi entiknia nge an ti hlum ti hria chian ani lova an ruang te pon chung ten pelo heti an ti hlum chungchang a hian ICNCC hian adem na hleya mi thi chung tale an chung kat leina hnai te thlengin an sun pui tak zet thu ICNCC chuan atar lang ani ku jimi le u phu zia to a u hla myo ang le ang tura zo le spring revolution a mi puita na nu na hlan tu zong zong te chibai kan bu kan ti in ICNCC chuan atar lang ani Kalimyo immigration officer chen na inan bom Sagan region Kalimyo township a nimin khan immigration officer thok tu chen na in pakhat an bom thu tual chung mi pakhat ne na tanga hria tani tukin jingdar nga vel khan nyong pin ta venga officer chen na in chu bom pu bom ba ania liaman omlo thu kale UG member pakhatina soi chiat na omlo anuwa tile to lo tura in siatir na angani CDM alut du lova ID siam na sumabil ngeka ai ru ka wangin siatir na na bomani thuan soi immigration officer ID matpong tin siam pakhata chuan tuna chuan engma fel thailo khwal jin tura ID pakhat thlak tur po in chiat singa tul tina soi Kalimyo immigration office hi ai ruk na mun pui pakhatania ID siam tur po in hun rei tak nga angaya man modu chuan sumpek nuala tula subaka commission tenen an tho ho thu tua chumi pakhat chuan a soi ani military council sipai asilai chu saktu hakha township at leirol pakhat achung te chena inan kalsak hakha township miautit veng ingwa benka military council te kempa sipai silai kan lai chu saktu leirol pakhat an chena inchu July ni somni pathum khan military council tenan kalsak thu hiatani hakha khopuya tua chumi pakhat chuan ingwa beng bula police haunen an oma athen omlok ania duty tenen hian zu an intlang thin police ten rui hlea silai pakhataruk saka wangin an chung te pon inan omngam lo he thil thlen na hi kum khataliam to a chena in an hriat mai lo wangin nimin pia khan an chena in ani ti an hriat nuwa an kal sakta ni tina soi silai chu sak thu hi kum sang ni le somni pakhat military council ten sarkar nan lak hlima mi puiten zalenta kong zo nu military council ten an dar zo a CDF an din tan tir hun lai mi khani military council ten silai chu sak tu chen na in an zong na saleya nimin loka an hriat nu an kal sak thu hriatani silai chu sak tu chung ta hi kumsang ni le somni pakhata tang khan mun himlaman thu hriatani chin state ta hian sarkar ta anga military council tena chen in an kal sak hi in ruk to a CNLD MLA usian manga chen in po military council ten an kal sak to bok nikum December ni somni parukhan Sabi township NLD MLA Salai Myo theta in October ni somthum khan hakha khopuya CNF Vice President le NUG Federal Affairs Minister Dr. Lian Hung Sakhong inte Reverend Banchem inte January ni sompakwa khan Falam khopuya NLD party MP putal ni na te chen na in po military council ten an kalsak to bokani tenan man paledua tual chung mi parukte chua turarem ti ani Rakhain sipai tenan man paledua township chin mi parukte chu ahun taka chu athwai turin IKACC le in biang na rem anti thu khomi chin in sui khom pol IKACC chuan an thu chu an tar lang chin state paledua tual chung mi parukte hi te chet bel na thilti military council te hena thu pe tu nianga in an man te hi an nun na him thu le an man chung po in an chung te den anin bethaya ten ahun takan suwa thaina turin soi hawani to thu IKACC thunai tu pakhat chuan soi ten an soi dan chuan
Military Council te le office dang te thuan report thina wanga manan ni Military Council te thu pe lo turin le thlop lo turin kan duwa a huna thlen chuan kan chhuale mayang ti in IKACC thunei tu pakhat chuan a soi Paletwa township a hian AA te CDF Paletwa le Military Council sipai te ti in Paul Thuman oma he revolution chung hian tual chung mi puite le revolution bai mek te ti boy lo turin IKACC thunei tu pakhat chuan a soi IKACC thunei tu pakhat chuan township dang ne na kan in an lo na chu Paletwa hian ral thuam keng AA te Paletwa CDF te le Military Council sipai ten oma mi puite hian he revolution a hian antel emo tel lo emo min ti boy lo se Military Council te thu petuan om chuan kan ti tur kan ti zelang om ve mai be se thaber tin a soi Paletwa tol chung om mi puite hian Military Council te thlop zong le thu petu ni lo turin khumi chin in sui khom pol IKACC chuan July ni somni pali khan siat tirna chu ani khetet media in nimin pia July ni somni panga a sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Sian State le karen ni in rina phe khong township a sipai pariatan thia Chin State matupia sipai pangan thi Sakai region Indo a sipai parukan thia Sian State le karen ni state in rina Mobe township a sipai soman thi Sakai region Mungyua le Miawa sipai soman thia Pago region Natalina sipai pathuman thi Sakai region Miemiu township a sipai palian thia Sakai region Suebu township a sipai palian thi heti hian nimin pia July ni somni panga sipai thizat le PDF thizat kheten media report ala khom danin Military Council sipai somngan thi ani kheten media in nimin July ni somni paruka sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Sian State Yuangan township a sipai pahnian thia Sakai region Taje township a sipai pahnian thi Sakai region Suebu a chuan PDF pathuman thia Sakai region Mungyu a sipai somni pahnian thi Magwe region Pau township a sipai pasarin thia Sakai region Kani township a sipai pangan thi Sakai region Miemiu township a sipai som pakhatan thia heti hian nimin July ni somni paruka sipai thizat le PDF thizat kheten media in report ala khom danin Military Council sipai somli pakwan thia PDF pathuman thi bokani khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ni e